I pozdrav ljudi, dobrodošli u božićni giveaway video. Ovog puta vam dajem Yu-Gi-Oh! Zexal epizode od 99. do 146. Sve je titlovano na hrvatski. Odnosno, zadnja sezona Zexala, sve je titlovano na hrvatski. Prije svega zapratite me na Instagramu, link vam je dolje u opisu. Dakle, kao što sam obećao, u prošlom channel update videu konačno je napravljen, odnosno titlovan Yu-Gi-Oh! Zexal zadnja sezona, odnosno ne znam je li to treća ili koja već, uglavnom zadnjih 48 epizoda od 99. do 146. sve je titlovano na hrvatski. I time sa ovim videom imate kompletiran cijeli Zexal. Dakle, već prošli Božić, ako se sjećate, za prošli Božić sam vam dao Zexal od 1. do 98. sve je sinkronizirano na hrvatski i to se nalazi na mom kanalu, odnosno na kanalu od Karlob08. Ako se ne snalazite, imate link dolje u opisu ovog videa. I sad zajedno sa ovih 48 epizoda titlovano na hrvatski imate sad cijeli Zexal. Ne znam koliko ste amazed sa ovim giveaway videom, no ovih 48 epizoda čak actually i valjaju i dobre su, tako da ako ste i malo gledali Zexal, preporučam da pogledate i ovu zadnju sezonu. Velike zahvale svima koji su dali truda za titlovanje ove zadnje sezone, dakle to je opet bio naš dragi fan Mihael Glušić i ponajviše moj prijatelj Sandi Saluhović koji si je stvarno dao truda i titlovao veliku većinu ovih epizoda, vrlo kvalitetno i vrlo stručno, tako da evo, hvala vam puno, vjerujem da ste nas obradovali svi za ovaj Božić. Proceduru znate, dakle, u prvom komentaru imate link koji će vas otpeljati na sajt u kojem svaka epizoda ima svoj link i epizodu koju želite gledati nju stisnete, malo će vas edovi maltretirati, dakle malo više edova, jedno barem 6-7 komada, no samo to gasite i kada se izborite sa tim edovima, komotno dalje možete gledati epizodu. Dakle, nije fake, nego zaista je sve lijepo napravljeno, samo treba se malo s edovima izboriti. Ništa, to je to od mene, nemam šta tu puno sada filozofirati. Ako vas zanima šta će dalje biti s mojim kanalom, pogledajte channel update video koji je bio neposredno prije ovog. Zapratite me na Instagramu, link vam je dolje u opisu i sretan svima Božić, svima koji ga slave!